Ke letsatsi la boraro jaanong baithuti ba boloditse ditshupetso naga ka bophara ba batla gore dikoloto tsa bone di phumolwe mme ba rebolelwe thuto ya mahala. Campus e tswetswe ebile baithuti ba le bantsi ba gaeletswe. I'm leaving because we were told to leave the campus because of all the strikes and the violence that has occurred. It's so frustrating. I'm tired right now. It's frustrating. We also have a lot of work to do, but I understand the cause that they are fighting for. Because re tswa gae gole re tswa go Limpopo and a rena le tšhelete ya go boela go and gape re kolota ile university ntwe 63,000 go ka go ban re cash paying students. Le fa matlhekge a neng a dirisitswe go parega ditsela a sutisitswe ka bontlha bongwe baithuti ba santse ba tswelela pele ka kgato ya bona. Se re dirile court interdict ya gona ngwana o yang gae bana ba mo gae a ba iketle ba none pelo ka mathe ga gona go potatang go bantsha so re iketlile mo re batla thuto ya mahala sa duelelweng re batla re dikoloto tsa rona di cleariwe re tsene sekolo. Re santse re tlo go tswelela re tswala university go fitlhella management wa university o tla go tlase mo go rona o araba ditakatso tsa rona ebile ba ikamaganya le se re se buang. We want all outstanding fees scrapped. Botsamaisi ba university ba re campus e tla tswelela e tswetswe nakwana mme ikwadiso e atolositswe go fitlhela kgwedi eno e tlhola malatsi a le 26. Sentle Inghihi, SABC News, Mahikeng.